Abantu batari bamwe na bamwe kurwa muri district ya Rubirizi rizo bantu babaganyirwa mu ntekateke y'amagari nko muringo gumwe go kubahwera mirimo yabo amagaraga agahebwa yenesha ko y'ekitongore cya COVID ekibatungire nka offer kushashara akasente kace nuko abantu bakaganyirwamo. Basically project ngire district ya Rubirizi so magombora goni kumna rundi gatagitinga nabushenyi tunabushenyi tukatandikira mu box zito za COVID na group zine zentunguka nanga tukatanga pilot nga yes stramba na kakwiri batandika no ba beneficiary phase yo kubanza konka ko gwo twachigura neza ko nyamba mu kwikora ibintu byanje mbe nibyekoreze mutwe konka do naboneje gali ninda kuba ni nyamba kunyikorera ibintu byanje na munonga mbe nimpinga ngo butunguru mbole kitagwe koreza mutwe paka kubiyo mu kilomita 2 kubishomuka mbana koire umutoko gwiro bwinji kiriko umutoko ngo mu office kana ina kagaraka za kusiyo bwene katambureho umvuge urugendo ruringwa nyangore exercise imporechi okora kuchendeza endwara Ben Bataringaya or director w'ekitongore cya COVID nagira ngo ibyona bigenderiro kumara ubworo mu bantu no kutungure by'amagara cyo kubanza promoting ubwegesi mu Rubirizi na region abaziye rengi maspending sente nyumboda boda koka kumuzireka kunegari yaje kwaso mwana center saving so to promoting education then chikurumara mu gwitunga COVID twiza ku bantu sobora mu Rubirizi agamanga yababatwara ngo batambuze y'amaguzu yabo batwara umutari so mbweni chibaya munonga then tuyirune insonga y'amagara abanyarubirizi tubendeza amagara marungi ab'ekitongore cya COVID nibajyangu behireyo okwatanisa na government kongera ntunguka y'abantu amakuru agagasha ko Nesmas ngiye nabo.